Kia ora koutou katoa. Mai mai hoki mai ki Pukeroa Pao. We're already in term 1, week 5, and there's been some awesome learning and celebrations happening around our kura. Let's get straight into this week's stories. First up this week, Pāngai o Marama 9 headed down to the Rotorua Library to learn more about Te Heke o Mai o Te Aroa. This learning connects the extension of our school pepeha, helping us better understand the history and journey of Te Aroa. It's awesome to see our tauira deepening their knowledge of local history and strengthening their connection to our whenua and iwi. Shoes on the pavement, warm wind, sulfur in the air. We're walking through Rotorua. Kia ora koutou ingoa. Ko mea toku ingoa, ko Paisley toku ingoa. Kei te aha koutou. Kua haere mai mātou I tēnei rā ki te ako e pā ana ki te tainga mai o Te Aroa ki Aotearoa. Ka pai. At the edge of that ancient shore, hearts all pounding, sail set for something more. Kia ora whā koutou ingoa. Ko Anime toku ingoa. No hea koe. No te tai toki rau, te tuatahi ngari I noho au ki Rotorua mō nā tau te kaumārima pia I nai nei. He aha tō mahi. He kai ako ahau mō te wharetaunga o Te Aroa ki Rotorua. Tēnā koe whā. Ka tīmata ki kōrero o Te Aroa I āwai. Tērā atua I te rangi. Ko ai tōne ingoa. Yep, ka tīmata ki reira, pūhao rangi, he atua I te rangi. Nāna ko oho mai rangi. Nāna ko oho mai rangi. Nāna ko rua mutu rangi. Nāna ko rua muturangi. Nāna ko taunga hautapu. Nāna ko taunga hautapu. Nāna ko mawaki. Nāna ko mawaki. Nāna ko iwata. Nāna ko Nāna ko rangitapu. Nāna ko rangitapu. Nāna ko aturamatua. Nāna ko aturamatua. Close your eyes, see the paddles keep the time. Kei te aha koutou. Kei te hangaare ko mō Tamatakapua. Kei pai pai. There's something true. With a dream, they were rolling toward you. Ka pai mea I hanga koe te aha? Whare nui, Ana, kōrero mai mō te ahi me te tangata. Ko wai te tangata. whakatiria, Ana, kei te ahi, aha te ahi ki aia. mate ia, Kerigu and kaiako te kōwhiri o te hekiru. Okay, so me kōwhiri. Kia aha te kaupapa o te kōwhai? Kai. So kaiako te kōwhiri. Kōwhiri. And kaiako e. Pango, kia aha te kaupapa? Pai nā mihi kaia. Wari iho. Okay, so kōwhiri tētahi momo hākina kina. From Wiki to these trees. Now the stories live in you and me. Te Aroa, bold and brave, riding every crashing wave. We're walking where they came to stay. Aotearoa in our day. Mau te wehi pānui o Marama 9. Such an important learning for our kura. Next up, Pukaki 17 were rewarded last week with a trip to the Aquatic Centre. Waileila took the class to the pools as a reward for an awesome display of leadership and for being fantastic tuakana during our tuakana Tēnā Day. It's great to see positive behaviour and leadership being recognised and celebrated.
Ka pai pukaki 17. How come we're down at the pools today? Because I was also there at the pools from being good at Tēnā. Ka pai having a good time? Yeah. We're gonna have some good times with good friends. This is Te Kohu. making She's good going to show us one of her memories. bombs. Little bit of sunshine and good vibes. Yeah. That's all This we is Tui need. and Estella showing us And we their ain't manu. gonna worry, ain't in a hurry. Everything is going our way. We're gonna have some good times Yep, show us with your good dog. friends, making good memories. Arahinga. Everybody's moving to the song on the radio. Little Steve. Kia ora Nixon, kei te aha koe I tēnei wā. Kei te konei mātou ki ngā mimi pools. Kei te kauhui ana mātou. Sacred place. 'Cause when we all get together, every day is a holiday. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. A little bit of sunshine and good vibes, and that's all we need. And we ain't gonna worry, ain't in a hurry. Everything's going our way. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. It doesn't matter if it's been a year or been a week. We can always pick right up and never miss a beat. There's something about seeing the Another awesome week of learning and leadership here at Rotorua Primary. A big mihi to everyone who featured this week's stories. Don't forget to like, subscribe and share our channel so our whānau can stay connected with everything that happened at our kura. Mōri ora, kia pai tō koutou wiki, and we will see you next time on Pukiroa Pāoho.